نوی من الفاتا با 4 سالن ام ج گندو باجار خو ج عرض خو ج ملمکات خو ام گوچبر بونه دولت ترکیه و چاته خو و دولت نودن جهان ویر اولیکارن به زور توپ و تیرا ام ج گنده ما جوار ما ام بدور خستن ام هاتن به شهبا کاتن و مال دما طالان کرن زیتون دما دزین زیتون دما قط کرن برین زیتون دما شکوکه داخل دکن شون وارد ما گی کولان گی در خستن گی دزین خواستن ملتی کرمانچ ملتی کرد جور دارخن هنگا ترک تکن شونه یعنی دموکراسی گنده بغیرینن بگاورن دولت نو نتوی ما نبینن و دولت کسی که دموکراتی دغازن ما نبینن ما هم چه ظلمتی دکشینن ما هم ملتنی سیویلن ام ملتنی مدنینه ما به دولت ترکیه چکر بو ما هرش بربو سر که ما دعوی خو بربو سر که ما جمع چد غازن ما جمع خیرن ما ما طالان کرن جوار ما گی شوتاندن خراب کردن دارد ما شوتینن دارد ما دبرن زیتون محل دکن هر تشتکی ما ویران کردن طالان کردن ام به زور توپ و تیرا ام و شبای و درخستن و شبای جی یعنی زحمت هیا بنیوا نویلوا دا بنیوا چادرا دا گل هنه پیر هنه قچک هنه سرمایه زوستانه برف سقایه یعنی چطنه گی نخوشت بن گل پیر گی نخوشت بن قچک گی نخوشت بن باوین جی گرمه هاوجی نخوشه یعنی هاوجی گی نخوشه چه دکه و نویلونا ما چه زنبی هیا ما چه کربو ما معنی چه بو و دولتنا ما هانا دکن ما زنبی ما چی عجب ام بنوا چادر دا الوا داره ام البرخو ددن ام البرخو بدن یعنی ام وگره ما ام هر عفرینی خو ان شاء الله ام عفرینی خو بفتلین ام عفرینی خو وگرینن برخودان جیانه برخودان جیانه برخودان جیانه ناویم فاطمه از عفرینه ما ام گوچبر بوینه ام قامپه دا جیان دکن قامپه سرده میورده بین حیا ناکا 4 سالن ام ور برخودانی دکن جعوی مال وگر عفرینه ام جیوه برخودانی دکن جبو عفرینه رغمی یعنی 4 سالن عمل بداره زحمتی دکشینن و هاوین گرم و جوستان سار و زاروکت من نخواشته بن کل پیره من نخواشته بن و رغمی ویجی یعنی ام دبین هبون ما ورج بو عفرینه وگر عفرینه و چه دبیجی بلا ببا نو حیا ناکاجی چاره سری رغمی ام دقامپا دانه تو چاره سری ناتی دین دان یعنی جوی گلی را وی ملتی را به طیبت ملت عفرین گیشتیل ور جی خوا گرتند زحمتی زوری داجی 4 سال تیرو در باز دبنیانی هوا حقیقت اگه رغمی ویجی دولت تشت ندایه ترکا و غیری وی یعنی منظمات جی و هر کسی دولیه تو چاره سری ندی نجبو ملت عفرینه ام جی دخوازن ام دوی باوری دنه یعنی امه تجارة ما ومدي خقط ناكل يجبو عفريني ماندني ما يفر ام دفكرن جبو وغارا عفريني وشد بيجي بلا ببي وكيجي نال بشتاما امي بخوا حقيقة بحق بكن وك ملاتي عفريني وعفرين جي ناي تركايا ناي حركساجيا عفرين ام چقا جي دور بكافن عفرين دو خاونو خيالو مدايا ام جيان دكن يان دو خاونو خيالو عفريني دانا يعني تعرفي ما خاونو خيالي ما ام رفادكن تعرفي ما الفقرة عفرينية تشد بي بلا ببي وبراستيجي يعني عجب وامي فقرن عفرين يا بريه لي تشتكتدا اكيد وتغيراندن اما ام دخوازن عفرينه ما جي خدابه وقت تشتي بري ذكريات وملاتي خاونو خيالتي كالو بيري ما زاروكي ما جالك تشتك جي نغيره ام دخوازن في حقيقتش حمد دولته عفرينه ما جي خدابه و ام دخوازن جي ام وگر ما عفرينه نزيك به ام درباز بن عفرين اخوا
و چه دبی بلا ببی و براستی جی ام وقل و قوات ما های امه وگره جعفی میل وگره عفرینه نه و ایشالله و امه پیگینن آوه خواه و مراز هاوه خواه خواه مخیاله خواه امه بجوینن. نوفيما سالوحة أبخو أجعفرين إمام أم بي 4 سال في داري جوان دكان يعني 4 سال أم جعفرين دار كاتنا سولو شوري أم اللي في داري جوان دكان أم زحمتي بردكشينن صور وسارمو وقارمي أم حرتش تكي تحمل دكان زوروك ناخوش تبان ما زلنا ناخوش تبان في داري يعني مدارم في داري يعني روشو في داري قالك زحمته دكتور وقع علامي بوشتنا يعني تدرمون وقع علامي بوشتنا يعني روشوف داري بر زحمته ام زحمتي في برودكشنن تشيك ناخوش تبان ما زلنا ناخوش تبان يعني زحمتي وانا في داري يعني قالك يعني هوينا جبر قرمي ناخوش تبان جبستوني جبر سرمي ناخوش تبان درمون تنا يعني زحمتي برودكشنن افكاتي سولو تشوري يعني ام الفداري ام جوني يعني الفداري بن في تشودرنادو ام بر زحمتي دكشنن يعني الدولة تجي حيانها يعني صار ما يعني ناخف النبن إنه مثلا هم نتفرج صار بن فيتش هذا النهضة بس حماتي كدكشينن في عصبي كدكشينن وحتى نها يعني عاملين صار زماني خا حيانها تشرا صار ما نادين صار ما ناكرن الفداريجي يعني جونا فرج يعني برزحمته وعم حرت تشتكي الفرا تحمل دكان حرت تشتكي دكشينن عم بين بس يعني كي جروابه ان شاء الله عم فاغان صار اخا خا صار مال وملكي خا صار جواري خا